umaze igihe utumva amakuru y'intambara yo muri Ukraine. Nuko yarangiye? Oya, intambara iracyariho, ndetse Uburusiya bukomeje kurasa ibisasu bugamije ahanini kwangiza ibikorwa-remezo byiganjemo cyane ingomero zitanga umuriro w'amashanyarazi muri ibi bihe ubukonje bukomeye bwegereje. Ahantu henshi mu gihugu hari mu icuraburindi nko mu mujyi wa Kherson uherereye mu majyepfo y'igihugu. Ubu umuriro wamaze kugaruka muri uyu mujyi, ariko wongeye kubura nyuma y'amasaha menshi wongeye kuraswaho. Ubwo yari mu nama yabereye i Lod muri Pologne na bagenzi be, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yavuze ko hakwiye gushyirwaho urukiko rwihariye ruburanisha ibyaha by'intambara Uburusiya bwakoze muri Ukraine. Kuleba yagize kandi ati, hatabayeho kuryozwa ibyaha byakozwe, nta mahoro cyangwa umutekano urambye bizigera bibaho. But not least, without ensuring accountability for the crime of aggression against Ukraine, there would be no lasting peace and security within the OSCE. That is why a special tribunal to address the crime of aggression must be created. Uyu mutegetsi wo muri Ukraine yongeyeho ko OSCE, umuryango ushinzwe umutekano n'ubufatanye mu bihugu by'Uburayi, ugomba guhitamo gupfana n'Uburusiya cyangwa ubuzima utari kumwe nabwo. Mu gihe ariko abategetsi basa nk'abahangayikishijwe bikomeye n'intambara iri hafi kumara umwaka yadutse muri Ukraine, urubyiruko rwo mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev rwo rusa nk'urumaze kurambirwa ku buryo bugaragara. Kugeza ubu aho mu bice byinshi by'igihugu hataraboneka umuriro, aho uri uru rubyiruko rugerageza kuwubyaza umusaruro rukibutsa ibihe bya mbere y'intambara. Aha mureba ni mu nzu z'urubyiniro, ahantu baceza mu masaha ya nimugoroba mbere y'uko umukwabu utangira ahagana isaa 5 z'ijoro. Uyu mukwabu utuma ibintu byinshi birimo amaresitora n'utubari bitarenza isaa 4 z'ijoro bitarafunga, amasaha atarasanzwe amenyerewe. Ibyumvikana neza ariko ko ari ukubera impamvu z'umutekano. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.